A few moments later. Abang malah direcokin orang main bulu tangkis. Abang bilang masuk ke sono. Lompat-lompatan tuh abang bilang. Oh, Dede Cebol lagi maem. Kalau ini siapa nih? Kalau ini siapa nih habis mandi nih? Ganteng banget ini. Adejen ya? Adejen udah bisa main bulu tangkis ikut-ikutan sama abang-abangnya belum? Belum. Oh, belum. Nih, Kak Kasima jangan di sini, Kak. Ada lagi main bulu tangkis, Kak. Gimana, Kak? Gacokin, Kak. Oh, ini gacok nih. Teman-teman. Oh, lomba sendal gede. Balik lagi sini. Ayo balik lagi. Ayo Bang, sini Bang. Bilal. Sini, jalan ke sini. Matanya lihat ke depan kalau jalan. Lagi. Yuk mulai 1 2 3. Yuk. Bangun. Ayo 1 2 3 jalan. 1 2 3 jalan. Awas. Ayo. Balik lagi. Kakak, say hello gitu. Oh, kakak udah mandi langsung naik sepeda lagi. Bilal jauh banget. Ya balik lagi. Sangat ahli dalam menggunakan sandal yang sangat amat besar. Itulah Bilal, sangat ahli. Ya, kakak Sima. Sangat ahli. Ayo, jalan. Bilal dan Zeva. Bener Jeff, Bang Bilal bener sama kayaknya. Wah, latihannya di Cina nih. Ada ondel-ondel. Jeff pakai sepatu. Jeff. Udah ondel-ondel jauh banget. Joget deketin ondel-ondelnya Bang. Joget dulu dong. Deketin. Dadah. Joget dulu Abang Bilal. Nih uangnya nih. Nanti dia lagi jalan nanti ya.
tuh deketin ondel-ondelnya, deketin yuk. Yuk, deketin yuk. Kak, ajak ondel-ondel deketin, Kak. Wah. Iya, itu pakai sendal ondel-ondelnya ya. Dadah. Dadah, gitu. Dadah. Dadah. Dadah, jauh ya bang. Kiss bye bang, kiss bye. Walah jogetnya, walah. Bilal. Dia udah ondel-ondelnya tuh teman-teman. Waduh, jauh banget dia. Aduh, sampai ketemu lagi teman-teman. Ya.